Sompa asoɔden awu amema bebre adane akunafo emma bebre ya asoɔden awu amema bebre so adane akunafo emma bebre ene mma num bebre nso awu amem ene owo maamenom ayemobɔ enam asoɔden ti bibia ebeka bia wontie asoɔden edinyi ano ena eba cause ade na wo ye ne nye nipa ka o we so ayade ayi o we so ayade ayi de wahunu a wakɔ a wo ba no ono na eka mu asem ye dey e kire wo yeti asesi e sabe mpradu asem anu susum na so bibi betimi atɔ ha na ye adwene se bi eja ye pia bonten ye ne ye pia beka se bibi wa ha o bibi hye wa ha de wa ya asoɔden na ɔte abonten wo pɛ de wom ɔba bewuram abagire ni so obeba na abehye no enti na ye futusem ana ye tete ma kasa kire mema de wonam no se wo ma waso ye din bebra e ma wo dane akoa e ma de kode no ene mema bebre wo mo abra wasam ye behu bi no sabe mpre se bi mo abobɔ dam ne na mabonten asoɔden ti ani ye pesika nipa miensa be kwa akɔgye sika duru na oba kɔ pesika wo nko abɛbɔ dam wasoɔden ti cause penifo sa sheria kra enu obreko de ense se wo kɔ baabi na wo maami bi ana pani bi ana obi tuufo se ahade enkwa ha ebi ono na firi wo ba wo de nim ne ho enti yesusu nya asoɔden cause anytime bia no asoɔden de yakɔ amane hunu kuro muka asoɔden eti nipa brabo ebehwe fom aya ne ya de bi wo ho no ma even so obi mpo anka ankyere wo a wa kasa wa dwene kura timi ka kyerɛ ade a wo ye di enye ya soɔden ti ye bekɔ ane akopum se eguan enya de emwae de eba woni abaya woni abema bi tu anamo bi ma me pani mu bi afro se ahade papa wei abrantie wei ana ane nam wo be se atwa wo kura sa kɔbɔ be ma na mane ye se nipa so masi kura se ma me fa me ho ma asoɔdi tu ba kɔgye obi so ena so awo mienu a woni kunu ena wo so awo miensa obi ane ne papa wa soɔden ti edurum na bi a ye tufo a aya na watie bi sabe enyu obi a na betufo afutuo ni bi wo ho ate se kuni egu wanu ma enwono agi so opurugu na mmom de ye tufo yi de eno de ate se fanta de yie ade bi wo ho dum na wo ye na obi frɛ ka kyerɛ se ade a wo ye maame enya atwe ho maame ade a wo ba bi a wo koye ho toro twe ho papa ade a wo ye nye twe ho ene hwa sofo bebrebe omo ministry agugu ena masoɔden ti obekwa koduro obi asafo mu okohu nipa egu ho no wo se aika sofo bi abake sofo ketewa bi na waba ye de ye kwa ha o ye de ye kwa ha o asoɔden obi foforo so ba besi ba beka se da bia ha de dada menko wo ye asoɔden a wo ko mu enehwe akara ni nyina wo de wo bokoma nyame ya na wo mo koma bonsam ba bia wo de wasam no ye de ekofaaye eti ni ye ka ne se asoɔden enya de papa me bɔ masam no tofa no de ba bia asoɔden de obekɔ na de na wo mu no e ma ne kɔdane amane ene osom e de ma o eti de me sere ne se ye nyai asoɔden na e mo ye nyina my lady me da ase abi je tete ma ne akasa kyerɛ my lady nyankopɔn hyirawo ene eduro pa na wo ye yen yuti my lady ene yuta ba asoɔden toto yuta ba ya dwen se ye nimde e kyempanimfo a ye babeto mo enti ene ababa wa bi choice odi wura wade mu no pani hunu ka kyerɛ no ka kyerɛ ne sɛ ba bia wo koi no emwa wo asoɔden nti ɔho ba bia wabra ba akɔwie enne bi mo nuom ho wade ase ba ma nu no ho ɔba nu no ho wasoɔden nti o ma me kan wantie o papa kan wantie na wadwen ye wo sɛ wonim de ɛkyɛn o ma me no papa my lady ye di bi ma dane punching bag e wa wade ase na masoɔden nti on sesisei untimi nkɔ wanim unso ntimi nkɔ wachi wasoɔden nti na wo hwɛ ene akwantusɛm a abai Gulf countries binum ne Libya mo ne sai my lady ye kan semi bi wa hada bia enso obi kotwapo obi fa desert so atogali age shito atu kwan se wabɔ wadwen pɔ se wo fa desert ne so asan na wasoɔden dodo asoɔden nti wotu dasanifo a ontie ɔte connection bia na wama ne sika so no de akowuram we are no de abegina my lady me ne ehunu amane na me fry bi je ofosu no odaka yasoɔden dodo ye besre enye nipa nyina na benya kwanya mpo se ye betu no fo enti kakra fa wasuma na watie my lady se wo hwɛ
ene abrabo ebi mu bo ye de nyame aye adom ye te afidie so tensam se bi mu ka te bia o makom asodin ti a owura be ho my lady asodin ti na baba wa bidie wo di kura ho ye na dene because when tie ne maame antie ne papa na busua pono asodin ti suku ana wasa abrantie bi ko wanko ene wo hwadwuma wo ye se ukọ ebi se ye twam na prisoners ya na ombefa hai my lady adwuma nipa na ye no se udi sika ne kura wasra no de ama no san de akoto wi atua okọ inside wasa akotom ana adwuma nipa na ye ne senkote abonten ene ye ka se onye sa adwuma no a enko onye sa adwuma no enso adwuma wo ye unya ka prison formula ntie turuma e say ho ne ma edi tuet boy eti ye be sere hwe se ne bia wadwen ye wo se umpokua twetwea ho utimi ko utimi ba hwe asode na waye a wo de adane a hyew a wo bo no sister yade wo ho ensana abrantie wo wi ne saa no ayaka wo so wo ye guy no kidney failure wo ho wanu kura tokawa so hono na ye beka afi na akowie brese wasa bedane bed na to abusua so ti ye besre yentie futuo ne yenya ya soden na botaye nyame de amaye no yentimi enu ho my lady me da wasipi me da se ansa na nanu aye maame ye ne story akola no adofo akire do kwasem me maame bia ono ya ompese mebo ne din but me ye na age for the some doors kwasem US enu ana just send 3000 Maggie. September to send 1000 September nyamisha no pa ena me baby ena bununi sister bi or London your friend ma between Sampoma ono so send 1000 ena me ohini ni fan club oba mampokua London ono so send 500 kakra guso ena me banana ma ono so Canada send 500 that's right ena Bismarck Boateng operation be nya baso adru awi baso Bismarck Boateng so send 500 no he yire se ne maami bi so ama ne 1000 bibi guso na mi wura finti o he yire so de a ono so ne sakanti da obi bia ase ti de be ne se Monday ne be mama me na ba ne present scanner man na mmom e be na da bi e be kokofo no fantastic no ma ko tue sika no agi receipt ne amonita akopem sakora no beto no ana ye ba no koye mobile money adwuma no me bra bia o free achimodan e friend uncle Joban o London o ye so ba bi tue sika na makora no ene wa frɛ me wanya yie pa na se ewunti wamfani nyina amodi bia ba se ye nkotua next month nso nyame adoma o de baba ti bi wie show no a fa papa no number no ma me na se men send this cano cause why had come akora no a na akoda ne kwa da ji enti aka se Sompa Nkomo get results no no creator don't is asam da so na so de betena fie wua sabi ene ye wala cause wo ba e dey da ubenya results different tema my lady na ya kasa kire memma na my lady midi ketewa bi na ahwim my lady won se kane na ye ko school no ye persona ye de ba chakre kuru so be ka ba chakre ko ni kube ana aburo ene enkate ye papa no woche a na enkate wo de afra no wo de asichiri na abobo ho na obobo nkuru be nsia eto obeche se we ya owia Sompa awia ma break no you ye ne o papa nso de mu kwa university academy boy ai se anwumle no obeba de eno no ye adwonwo kane na adwonwo no na ye bu ne ye de anwa ayadwonwo na siso na omkum kokko bi ye fe ne akoti na o papa yi ba kwato so ne o papa de se bi kwa pokwa bredu ane fundi o memu bi ne kwasem ne munye ye de se satam sa ne ye be ka no enti onya de nchiwie no be sesinima wa enu ha asem obeka che won se o korukusua de na da che wo de abobra no kore wa brabo ni papa so no yewura Rollins na de ne ba kumasi ya be ayabrepɔ junction no prime won be chichiri bare ayi ahanyina latisi u bare kasum nyina no ye ECG for panyini no kore nenso o training yen enam me nasra mekan maso odin a mentum papa nko school ni yen ntino enam ya akwa madesua so ko police oh se no de police de onu say wan go school creating foul you fit be protocol
Oh yes, your friend protocol. Eti wa go school kwa na yetimi kutres ka kan get say ya fawo. Na my lady asima me kan ebeboa mema ne ma because se me yimu ko school hwe be ma tintin te se me ka honi soja ne fe. My goodness. Na me topa na me commandia. Na me ne adi na me komani mu a anka ye nyi me di every police mu. Because you do baby no. I be nya bibi ye fe ne kadia. Me kodura kan ye ka brofo mente brofo. Yes ko na otwe me no aba. Me secret bi na me ka che no. E no kwansem odivo. Ma bre o. Me come hawa. Ma bre. Da ko ye do be Sompa Nkomo no ne atie my lady. Me kwa 37 more than 2 years. Ene me ne. Asodin. Man ko school antim papa. Enti me be ye adesua mu akoa. No kwasem. Enti se wo ye oba na utie nia. Udi agoro. Wo ye oba ho ofew na mo so na wase na yebo nwu. Be me bia anwalo. Wo do ho ofe be ne na mo. Wo ye be man so woni benyinya. Wo nya nipa papa ne nante. Enti afoto bi wo ho no ma ye tuwa. Som memunye du na mu a o. Na kura ho mani padua no. Enhyehyɛ sedate me de hene. Enti me fini nkekan ma me ho. Ebetimi ato. Obetima kwa de hye. Na emu ye kɔhwɛ o graphic nim ne ho sɛ woyi ye tutrofo woyi. Wo hene no ye de bekɔ ma efie foforo. Edi na wo ya to ho. Edi hwɛ be na wo su afiri mpanifo. Ye besere. Momma afutuo woyi enkɔma ye ne yankasa ye ho. Ye tutu ye ma ye nuanomfo. Bible say sutie eye sine afɔdebɔ. Se ye tie futua e ko mi no mi na me e to da mitimi so se sa afina makotu ska me ko ai school ewe se se me be ko school walidi na o de ko abrete we bra ne se be ko me no ne be ko me ko adult education me ko na report se se nche ko ma do se wie enche be start to book na fasi na odi yanko advertise gentlemen dental osinye wonum bon ade bi akoy oral care patoko osina ya fam wo be she blesses enkoyio afase be tutu e man ye kisi wo mo etima osin wonum ye hwam yo kuma sa project total filling station judgment 0555911582 Lawson Beverages Company dile man capsule ya sum ye free dem man ye wonya oba na so de to na biem mu a hwim ne gina pintin Fred Dr. Lawson Dr. Lawson 0248619999 Ghana Group Juma ye phone no enu pipa no pen onam TV di number no ebebo papa ebemo tete 0308255775 Bishop 75 apempradie kopego Astam room kope silver 70 ye de gu ye nsa de bia ya pem ye de hye asum ye de gu ye ko ye gu ye sisi ne nan ana ba ko me se ko ho woni ma papa ye de mo ba na ni je Leicester Ghana amoase bito extra long extra ne form overflow ye pepe fa fa no no go na o Manchester ni twa no ye stop ye kan sanitary 0501390337 go fine no adro we Ghana koko ne dia ye ne ye mogadro so ya de ne sesi ye fe ne grow fine no ne grow fine wo woni mu nda ho o yo ba ma o hepese no empie dem ni ye grow fine no bi 0244596532 Faith mo pata clinic enron ketwa Prophetess Elizabeth mami wabi o upusa we mami wabi o kono ho keke anima kokobe pressure ni diabetes o techere me na se ye wo antie woni na afira no so tuo stroke no tie ku junction won sada achia no ye water wano no ebe chene 0244583859 Obo Herbal and Medical Research Center ohone Dr. Ben ewo oso akoma anopa mi hu no wo se ma ye kama mi tie mo bra wakoma no bopali woni efira so kuro besa chewo wakoma nsano na yo tatai aye kuro wo de preke se powder esu hye de enchire hwe akwa wo ne ndakwa me no na obenyini yi 0249761508 Spanish 3 power aye Spanish ama anti-aging kanko pe bi na no na yi na review Spanish gallon una low pressure so nya ponche
pampa wo dware a ho keka ntuase that's what jare betu malaria ni 0266114111 edusa e ba madansie ni edusa wo se ma memo nuro na obem na hi edusa mala se de atwa ko shem eno de etu malaria na si o edusa ointment na emo a ni ye de massage wa pono na so bu pa kama Omeru baby eto no nyina ubenya bi 0500 110 Express Group me ko abuche ne ye Canada me minta Ghana ha me ko suade Australia New Zealand Germany me ko ye professor mini passport mini visa 02 Express Group 9004448 Hadasa Travel Services me pa che wodi American Lottery 2024-2025 obaya woni me nyina ma fa phone no we twa ticket ukodura baby a obeda wa padwuma ma so mienu achi no wati 0249714368 before enya ho bitima me ensa pe ene yede ma ye ma me 3 minutes time ko na enti na numa asem na ye nsore ento aso 3 minutes ene yede ma ye ma me lawyer Mary Ohene wa Afo human rights advocate and feminist activist and I want so wa be fire here maame lawyer Mampacho mechiao ma jo so na what say pacho me hoye yo ewie akra fon so chiao ye pa ewi die me ba kumasi na me ba be programs Saturday ntina me say me ba be chiao obo adwuma pa efa ayakayaka le hu nsensem no ye nyina ye tie so no adwuma na me ye wo akra ye frɛ me lawyer Mary Ohene wa Afo oba akra de hu sɛ efa adasafa hu di hu nsensem mba ne nkola efa hu di hu nsensem mobro wafo ehu adwuma na me ye a me koma omofa hu di nti no my books over the years say na kodru say preventive crime a law abuse and psychology me pese ye hu say ye start abuse na ekowie baby mental health care inti no me di ni nyina gu book mu e na me be program okumase market centers na ma che books na ma market people ne obi o streets ne so bia we a flyer a preventive crime flyers a criminal offenses and their maximum jail terms safe na akwa show bi ne nada me pese o hu say 25 years maximum for defilement 7 years minimum inti no rape defilement ne murder ya so hwe won sense mo ana me de gu flyers su bebre dem de buy dem de bre wona the episode ye bia na odi aye yo na o start media to ida be e pa cho ndra se Monday na holiday nti ndra ane de kra ma holiday de ye adwuma oh na mi ka ba ya ka ba betue e je no akọ he so ne me call antenna oh fine na me call Fox FM anopana na ma mefi me call no where you say me kan cho say o chia me jene so pa o me ase me ba ma so bi mu say me say de wo ade a wo bo hu dawo ne hia eno enkomo ede bia no ntokwa ne yete a ye kun enti agya ye nya oba kokodu fo twantoma si kusu de wo mo de ba na ye ate ma frɛ na ne om de akosie ni amaye enya sam kitwa ejuma na edin pa nyaminti had the cry problem but me misika sebe sika ni bi ambo me paye o mampeni bi ana politician bi ambo me paye yes me na me kwan mu na me ye dem me ni mu no o dem di bedru ho we nso ye say no to child abuse a safe group for children me person kola hu from now nyema na say some you don't fight don't do this even say parents cry ku ofia me person be kan kire o teachers nso ya wa yakayaka de abana be ka kire parents nti we eno so me de bebre aba ha say na me was stop defilement sebi me ma na amatam omo be ma to omo kon na nkola nketi yes me say size ni bi wo kra me lawyer Mary Ohene Afo kasa me nsanso me to me intanya akola ketekete odi agro no afa ne so betena wo so enye me de mrani nyina agum ti ma ne ketekete we obi abetimi read adifo yes obeja kan first paragraph na mai nti ne no so me di bebre aba eno so mama Ohene yure Sompa FM yes and we anyway there media training ma teachers pastors heads of institutions journalists obibia it is my nyama be tertiary students it's way
child abuse identification and mandatory reporting guidelines. The person nyama na obetimi identify won kolam sa kola to na o to ntimi ntansene ade ade a den nimdie ben sa na nimdie nti akola na nyesa and obesku na no neglect. Child abuse goes with neglect. If you go ndware ontwi ne sen all those things nti we no ebeboa ama teachers for na say practitioners na ehu and preventive crime the inter me ye ne man nipa bebre ni say people in leadership say oh yes so for na ye the abuse nyama ne ba nye fasting and prayers emra the beginning and the end of abuse in our no types of violence being criminal offenses no the psychological damage no obi okwa abuse mu bia no na dwen no mo bro mo yire no ma mo ya kaya de om ba ene ye de mo be kakot no oba lawyer no na aba no mo be hia yo eno de na me kan no mo ye ne say word no that's a who yes when they shaggy keke but the law is the law court no the court for street too kwa nti ma psychology no hia me be say my law no my abuse some the psychology na kan obi bi okọ ayaka di bia no onya adwemu bibi kakra depression no me adade ni nyina mental issues nti so obi behave some way bia so be who say we are bipolar ni ade no and I'm journalist who don't say no more to be bipolar. What is your understanding of bipolar? Me ni nyina gu wi mu. Yeah, that's na ma ba cho me di wie no psychological way no wo ho ya na wie ye mental health crisis no enu nti na ma boka e de me legal fees nyina ye bookie so bodama a day mental health hospitals no once e kwa na nya 100 cedis or 60 cedis depending Accra 100 Ghana nti me person obi abebodam let's prevent crime nti na me preventive crime nti man patrol we no resource persons bi onim no pastors hwan nti me de mano asi se de be ya yakayaka de su betwa nti no kumasi for gender programs for nyina yedamase se mu ni wa but I say program no anyway. Na me adoma Saturday 7 a.m. You be 90 PZ edum ye nam na me ni volunteers 7 menya university students ibia omo volunteer dey aboa me intimi da mase me hu me mesre me number ye so bi person nya me number 054872798 054872798 ubenya mo Facebook Instagram de kan Hinowa human rights advocacy and as a lawyer mirror Hinowa on the some no so ba no mo de yemra ho asem bia be frɛ no wa ma ya de sua no ba chome dam yo ye da se lawyer Mary Ohiniwa Afo or a feminine activist human rights advocate and I ten nka se woni e bedi ko ba busua asodin wasem yemfa simanum fa course oba ka se is a talk show for ni bi ho a jeje adem atranse abre sorry treat no name me pato yemfa course kakra 05519319310548931931 men ko ba bi enua ba ma bi akoda na duafie waba na niema a wo se ekoso no se na duafie prison ho no wo your mind for no your mindful friend when be bia ye ba besua de pa anti mesremo mamu ko ba bia 0551 93191 0548 93192 asodin wasema e kan ye o adwenkyere bi wasem bi sabia medofo ye bia homa na tum osu betimi e de adwenkyere no aba 0551 93191 0548 93191 me pacho. Hello pacho di enti. Hello. Hello, boss. Udi. Me pacho me dia kwesi me ka free touch my. Touch my bro no be ne so ne wo ya. Yo hensa. Yo ka kire na asanto amru fie se me chia ne ne. Ma se no pa na so chia o pa. Ma che so. Yenkwe. Ene ye da watuka wa bi tia ke tia oni tie mama. Me shira o pa. I didn't say, Nico Bibri, I saw then I'm a Bibri at the assay. Minimobia, I wasn't out too free, baby. I was here.
na so adamfo bi a one ne tie no wentimi antu ama na brabo na stay enu nti no se yesua asode ho asem a adesua kese ta a wasi ehunu ne yemi honum na hwe yemi adwene mu so da honum ne kinkan yemi asem se de be ya atem bia no na me kasa kire ya ye bese ne nya asode na me kasa kire ne ya asode e to de bi honum ali na me ya enu nti na me shira pa ewo ene adesua woni yesu mama Yes, that's pa. Hello. Hey, hello, madam. Pacho, udi baby akase free. The Jonathan kase free takwa. Jonathan yenti. Mangane ntembe. Me de share ya na activist no kasafa sexual harassment education no. Anga me pere number me nedi ko bi ekwa me twa fa so wo am so school kola mo wa no but number no bo am sanka ni. Number oje. Maji lawyer number. Who we show na? Hello. Yes. Show ya na. Me search ni ga me numbers na tanka. Na me say free production line no me de be ma why. Patamate. Okay. All right. Hello papa udi yenti o. Hello, good afternoon. Udi yenti o. Na musumo ya so din bi. De wo ye wo. Hello, Udin. Good afternoon. Afternoon, Udin. Good afternoon. Yenti Sompa. Why is the show? Medasi. Nkomo kwatintina saye humanity. Yo, Akuze you Yedasi. Show. Oswa na tiye Yo. Abusian for sex givers. Yamfa wine na sex givers and twas. Hello. Oh no, men in our sword. You sa call away. Sex givers. There's a girl away. Oh, you ever got a for a crab and I am one and a half from Santaman. Ajatum Sompa 93.1 and make it because of video. So now for live on Sompa television. Moti and can a via sabre said the Nedia Pomodin and Como if we give us Herbal Center, Quancha for Penny, Dr. Solomon Kwabi, Adan, on a Mr. Sawapum to sing. Nasawapun, ya rest assured say among Como and family Sima Edun Temna Pomodin Passion, Kun Abo Peno, Nakopona me and so now and sa and so to me. I can know a hot door a year and noom I want a just so a mu true and an every yes in Konyano Bababon and Como. Give us Herbal mixture a draw airborne to malaria, typhoid, and I join this as say at the Finipedian fe aboa asa serve as immune booster and so at the amount Winnipedian and I give us P capsules and I give us co capsules and so aboana and nay one mema what their friend is say rectal dysfunctioning one mema your answer to me above from a man mema and they or what their friend is say I think a low libido no a team to us and I feel coco ni a mamma a what Nipedian mono a team aboana to us said the Finipedian means utie our commercial care munchebiana west from baby wujana water adiana kasemu kasafide and yaw dia meshaw gia number nani and any and come on 0543 222 470 0543 222 470 na wati mini ene din komana pomode mpa hwonko a wo pɛ no yakopon na me so na won say timi akaka national say your number na say WhatsApp number nti na wa ama no ne ba bibia wo pɛ say do WhatsApp message efa ana simple say de me kan no o wa ama no ne o pɛ say o frɛ yan e allowed obetimi enso afrɛ de bia me ka say give us ye ba over the years de ama ye dan so ama ye dwuma na efe enso ne say de bia me ka say ye nton adwo ne keke ye ton adwo no ade ma won na ye kyerɛ no ma hodo a wo ya emwa Nipediano na wabɔ mmɔden enso atwon ho ade afiri ho obi ho na ma onim obi nso ho na ma onim de onim no ɔmfa no adehia de eno ye number one priority usan so ya no ade free ho na ma de bia meka se ya boa na ya create a sense of urgency ye ka wa adwene se ne be ya nyare ahodo a ba Nipediano so no ene wunyiyim obi na kidney problem na so da dialysis so na oja ya hwɛ a ahonkeka sa nipa no ade ko eye kidney problem na ya na ɛwɔhoro sa nipa na enya malaria typhoid and asa jaundice and asa impo ene ne mema sem eba from a ɛya na ahonkeka na our form into doc
I see an emefanto when in the entire giver school in our see yam pesa obey yari no man here the audience in kuno and no any becon ama man ko bi obibenyaw ne free yari nti na yam pesa yari ahodro no mesraw obey yimu na de bia meka se givers herbal mixture dran tontom eda ho eboa ne as serve as immune booster a boosti immune system no enye general web na dro general web na dro simple onyare a obetimi akwakotobi na wanom na apomeden pa no wonsa enso atimi aka na de bia meka se oman bia nya de fenesa political instability mentem ho aso ntokwa nketenkete se the police for kona wonement mi anso anu ade obi ahuro ya asrafo sanso ne wuni padua no de yare bia ahuro ya immune system na immune system no nya hoden shonko na de kotia yare ahodo beba ni padua ni mu de bia meka se immune system no ya wo homanam akwa na se component ahodo e kabom ansa na wanya de fenesa a complete healthy immune system yawo or thymus yawo bone marrow and afa your complement system na ne o forgivers herbal mixture dran tontom da ho no na eboa na ne integrally dwumadie titru pa was immune system ne timi edi identification and recognition se ebeka ka yare ahodo ebeba ni padie ne mu no na atimi asia no kwan obi ho no ma wa yare ache wano medra ache wa hu expect nanso so yet yare ne ntimi nko eyedi entia enam se ne dwumadie hwenkwan was immune system ne ye na eka ka yare hodwa ebeba ni padua ne mu no enya de ese timi ayi nti wonom give us about meshadro na ekenya nkwamwa no immune system no na ene recognition and identification etimi aye na yare bi ebeba ni padua no so no aboa etimi akon ade afri ho no national bi eton robia awo man Ghana mu ni titun herbal shops ahodo ni na okwa o se ope give us herbal meshadro antontom da ho mesho insist se ama ofufro bi a ene give us din na ye pe anase didwuma te se give us a mesho menji insist na agi givers herbal mixture dra entontom da ho na efa di dwuma na apomeden pa hwonko wonsa entimi enka oh here live on TV abonsa number no aba eye otibi set na asobagibre na watchone le kama on radio obefa on 0543 222 470 0543 222 470 na watemeni ene di dwumana apomden pa hwonko a wope no nakopon enam so na won setimi aka na fine pa sanso na fe malaria etu ase de afeni padie ne mu nansen woni amanfo anasa dodo na di nkoma obi oyare bia obonse malaria me show about me shadra entontom eda ho na eyade se fi na pine tontom na de bia meka se yawa 3500 species of mosquito mo ahodo they are common ones by name the female anopheles mosquito na the male mosquito entontom be ma de ono onka enam se onhia omoja mfa nyahwe nti wo feedi ewo ade wo flower ho ege de pa efe ne se nectar ne momentontom oba de obehia omoja na ene wo plasmodium parasite ma one de agu mu na ode ni moja na to nkosua sene ebe ya wono bedos na wono makoso awe ache nti ene onom give us about mixture dro no na eboa na plasmodium parasite ma wane eyi enso e de free ni padua ni mu na de ebe ma wo ho se wanya malaria ma wane bi wo ni padua ni mu onante kakra be na wabre enkanka nya no ma no dodo na adwensa sebio ya eyeni nsan engeni nyina na etesa obonsa afa oluku pel o sha sesa wo pai fita we your ba we bema etime yaw wapo na wapo so enso timi ayaw ye pa Sompa eni di we ngana bon kai yesa no kre wanya de ye fa ne sa malaria emawa ne bi aba woni padiem de mekanfo e de amaw eye givers herbal mixture dra entontom eda hom kai na shano sesa bia bia so nro bia wo man Ghana mo ne titu ene herbal shops ahodo no kwa insiste se ope givers herbal mixture dra entontom da ho na wato bi na wo de adi dwuma obefre on 0543 222 470 0543 222 470 na watimeni ene di dwuma na apomden pa hwonko a wope no yakopon enam yenso na won setimi aka typhoid area no etu ase e de afre woni pade anim de bia meka se salmonella typhi wonom ye moawa wonom de yare a ye fa ne se typhoid enso ede eba nso ahodo a ye treat na moawa wo mu aduane a enye ho so me contaminated a enne ekoni padua anana se ekoni padua anim ya yare fa ne se typhoid area ni bi de be mu ho de
bia me can say typhoid symptoms and malaria symptoms necessary obosha asese from abdominal pains, constipation, yamutim, diarrhea, or fit nasebio uja wonan, prolonged fever, and also one anti kakra bia na wabre wing in a bone ka yesa no kra when your friend is a typhoid area and give us herbal mixture drew a join this and so it was here at the free in the pedianim na pomodem part one said to me akam ya wrapping up on give us P capsules and I give us co capsules na and also boa na wana think asem and so a call for my adi ye pa and yan obedien say ye can as a grow obe find something which is there me show we are bear more think asem call from what they only give us P capsules and a co capsules ya nom edi bom untimi nom baako and so enya baako sound so na fe mema what they find say erectile dysfunction even before say ejaculate now cause we di dwuma no kra no why penetration it mejo Sompa offer give us P capsules and a co capsules no na ene aboa na ma moja wa say pomp free we ni pedua akwa find say arteries mu na ba obema no hono atimi enso ayene sa wana akoko ene amaman ebo nipadua ne mu ene wadidi full nutrient nipadua ne pe no age by product wase babontin efinance wentimi emma na ka woni nipadua ne mu emu no there's a give us P capsules and a co capsules eboa na tuni ngana ase e de afi honom ene wani so ayon hene wasum ayon hene o kwan ominim koko afifi wache me show de American for e de amount give us P capsules and afi co capsules ebetimi so aboa na ni ama pomodem pa hwonko wonsa enso atimi aka no fine pa intine me show gia number friend any Nkomo on 0543 222 470 0543 222 470 so what give us P capsules and I give us co capsules a draw na watimi e de adwuma na pomodem pa hwonko a wo pe no wonsa atimi aka sanso and I give us herbal mixture draw and na medi kan kasa and so the farm and also boa na etu malaria typhoid and I join this ase e de free woni padua mu finally frying na ene ni Nkomo na pomodem pa hwonko no wonsa ntimi enka ba bia bekwa eton nro bia wo manga na mu nro mienu a mabobo so insist se give us about mixture a draw to malaria typhoid and I joined this I say at the free pedium na a boost immune system and I give us P capsules and a co capsules mema why ewo empem sounds na fe koko ni amaman ewo ni pedium one think asem ekọ from ebetimi aboa befre on 0543 222 470 penny for madam asim yes yeah that was sexy give us no where you at Case number 1 Daniel Ofori wabane kwanton kro solo ayin no fira ya wabeti atomu konongo kwa all day in court ajo Ofori amanfo say mamba chonya me adaru ame yo me wa Bible Quran e focus ya ne snap dey na ope the Bible no Pacho Maswe. I am Daniel Ofori. We cry me Bible. Sasama me beke. Nyame moame. Oda. Papa wie. My radio boko. Yeah, me follow pa na me so assembly chire ma adwun so na me say no near me bana. We are kakra. Mampacha. Oh, school fees. Be camp yard no mama na. Yen fili kakra. Fees. Camp yard. Momlo. Me imano na. Me drop fuaba. Why? Shadrach. You fast. Why Harry? Send me Harry dear. We are na muso Harry. Camp yard you fast na. Campiad and I said, teach me, teacher. He campiad one. I read the campiad and a campiad way. A one way. Ja Rastafari.
Sompa is marijuana. Granted to the arms of a black man. Now and then we smoke it, another time we boil it. It's good for our sickness and pain. Rastafari coming to what feeling? Yes. Mama feel irate. Yes, I. Big gaps yourself, boy. Mommy. Eti o say a day. Also follow me. I'm free. Mommy, me follow pa. Because don't follow no nice or no ankasa no. Enyama crack and echi onyare. Yes, I. Pa me dey me follow pa. Yo. Mommy, there are some I am made by some couture. Nyake to akrasa. Mommy, I'm your be a mason. Ani na chese ne nyame nkronkron wonti no de asem no bae because we must am crowd dey ba. Ankasa no mason den. Because school Abeka Accra. Okay. Na me call SS so Cape Coast. SS school bay. Petmas or Bacano. But true SS na me nam for yes first crania chat pampa. Tete pampa. Pampa na magazine. Nya na my dane scam me. Oh, FM. Pampa bro book so when you age. And I t-shirt pre white crana no akoton. Ba me nam for my ehun said that we mpese me ko Nigeria na ye ko pay schedule. Obi akọ school no. Satam na won fie sen. Oh, Satana mo about 14 to 15 years. Okay. Now me ka chen say schedule dem pay dey moja sembe no so there be moja sembe ani. So lucky na nkasa nim say the need the machine na so de me do Nigeria na mo do pu me. No mo ji sky rom nsem no mo ko e ntema me no so ye ntanta. Nti me call baby e free baby ijora 7 up over there e Lagos o ti say Accra konkoma obia obi manfra so honum na started them ho ebo mind be on frɛ no ebuka for the onye papa bia ma ebuka no so na meton bo fruit la bi na meton wi ene jari until your honum so no scatter bisi one or farm de me call krikri to true krikri mo no ma all them me ka sent no ma me 1 year which is 8 months na me twa wie na me buy some do buy the my chief in Nigeria how buy utu obesi cash so de ne buy when you dey me do buy ayo ya ho me so tew ni nko computer so adwadi are no kra ma me wura fi me ho me de se me ho are for sa me mai ba Rastafari ni aje 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Yeah.
middle. Now then I would say why you stay for Sano. Eh, on no quano, Jama bread. Akos, send your men, send him in them with Shemeno, a moye to treaty. Means to me, sorry. Who name one? Me feed you by and kitchen with Mato 3P garlic mixture. Ain't Nubian son wakoda. Me who yana sawada. Sawano 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture. And Mamuja edu wafusaneno. H natural garlic papebi. Any idea? Aha. Now no madam Fukofimpo catch me say he work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Now man for 2 or more 2 guson. And nasem get to 3P garlic mixture. Wuko to jene waposo na sorry a wo complaining no sa wonnom 3P a ebejane se hu edroi enya mapemfo ema wo ma no fo anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwadie nkratoyi atum 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Work 02489288824 and 02010000021 so what about the papa piana This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. No one to me to my dear one pen. Give us P capsules. Over do us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. No. You know if you account with a friend give us cold capsules. Say yes, is yare na wo so ko di do ni pedem wani na wo posa amamai enti ma wunja wunan yi. Unum give us cold capsules. So go ye free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Remember what if you do what you do, Cronkwan, Efa. Give us core capsules. A painful about one more menu for one and Pada when you see do me. Rakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekasa ne sa nuaba bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye prekasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma ba ko freduane anopa ne anwumre anafa enkunate de ma ba ko woni sushie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie ubenya prekasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra OKC Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Adi oish honey never surprise o Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complaining with sisini kokua epe ajiwakade enu hu dwakase pa ne Mikodi brew. A yama mani mema. A yokoko ni sisi yari droke sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brani. Na yeme. Na Edusa ya wasa se me brabo biye. Sudi. Me come on mama adwamo. What does ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwajudi. What kaki ya damn sorry. Obie timinumbi. I just a painful. Kona woman kwada no for. FDA agi adwadi nkratoyi atum. Hey, why fish? Someone you would know. And me money who say I can't want some. Who can't stop Papa see ya no baha. None nasa tataya or Casano didn't sakatana no. But we weird in the sense, Papa. But the more canina Spanish garlic mixture and then the capsules at aroma. And I'm a pomodressa. Wow, why you nice and casa Spanish garlic mixture and then the capsules. Hey, and your mama you come apart. A woman boy dear for Sunny would be Pedrianum. Now a voice is a bro. I want to chew hypertension. A tick or restaurant will be a target to and temper. Gas is now yam. A macra, a mania mum of future crumina. A watch will broke what you're a Vian. A friend and Hoyan. And as no Spanish jinko capsules.
hana Panis Jinko enu de ye nwanu nura watwe free Jinko biloba eni soya oil mu emma wadwumu so da ho Martin say yes eye anti-aging and am good retentive memory na get on hene Antec Herbal Center for eni ayi enye na pharmacies chemical herbal shops enu an say mo frɛ 0266 11 41 11 apinfo abato mo manufo no kwada wo ni mfiedu mienu enka ho FDA agi edwedie nkrato yi atom Ela wane kase. Sister Robert ne kase. Duma chede na nyi so nse yere hweren. Yere hweren ampa. Nti e pese wa o so odi hie bi so ye de o hweren. Reality show ye de aba. Wa bo fa ne de no beti mi ayo. Dear talent na ho. Say ye nyum to. Got me down to yes in my body. Oh baby girl. And in first say, such as the open motor the ground one. And I say, it's the so piano. Then person can say, brother pick it from our Sompa radio. And I say Sompa TV. Now name baby, first prize pay win a brand new car. Second prize here then. Fly away, Accra, Dubai. Third prize, pay 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL for number 024 921 6952. Therefore, Mama. It was some call Nigeria. And I'm going to be by. Men am ko ho oba ho na de ne bae. Ya wo be wan. Yo, dey the course. Men ne bae, men ne be wo ba ko. Nigeria ni ba. Nigeria ni. Your friend say. On friend Ada. Hey, Adama. Ada. Yo, yanko ye ni mo. Ghana for me madi. Enti ko Nigeria ko di pa na taboba. Ese te creator so de naba. Kase. Si mommy me de ne bae no na ase ne mama aye de nti me sa call back to enema ton nim. We ton okay. To me ton na a lucrative job. Omode eche me. Year 2011. Ya chewo. Mo che me. Okay. And omo che me no mo sentencing me 10 years. Narcotics case. Ewe. On someone prison. Ehe ya chewo no. Accra. Opacho. Sata na oba no nwanya sai. Sata na fina me ba no yawo na wanya wa man. Year be mu ni. 2011. 10 years. To 2021 I'm by. And akoi. Na me buy. Aha, ucha 10 years no. Ba kokura on top for me fashion bottom. Na dia ne kosi yo ensamu ho. Oni pesi esua de ho. Omi. Me dia nka me nim say ya cancer prison baby bia wo ye bibi ne de wo ko ho. Me akọ reform. Na te say fun our restart no. Sa. Na wo bibia ya fufuro ba e say there wo munye den pa dia. O the different type na be ba. Ewo. Oh. Ni me ekoso no. Too much. Ebi ni say. Ebi 419. Oh, ana phone bi afra o say where we need MTN mobile money promotion. Ni free prison ho na eba. Ai. O ma me na de number ma me say me do international kotoka importer. Me frɛ na be family. Obido na say no picture ba ma so yes me mbobu na boni be no ayi ni pada sani. Ni nyina ho na free ba. Ni nyina free ho. Na ya mam kwan mam use mobile phone inside ho. Ai ba abaya me visitor me catch us on busa say me frɛ wa akase da bi. Mo ye den na mo de phone you inside. Okay, keep on the ne de share to. Na be gina yesisim ye kwa na ya ne. Ama. Hey, keep on the to say yam no. I tell yam taking no yam. Na no be ko sabi utunu. Loko. Mo de chire rubber.
Chichiroba ne namode yanya enku so asarava ne de afaroba na wode show turum te say de wode piamonko cassette che piamonko onsa me cassette prison form na tenya tuma ewu binumo na wantua bi me ana o me de na mantua fon me tua jot ni wi chasade na yede wakoto nu babonti astel how de bi kokoton because inside the hono enti se mudi sa keypad ne shamuto na mokoyi a na no na mudi ayefo no na me yede ye 419 wo na keypad ne nko ase na e kan ho no mobedre na mudi ase de ana phone ni na de tumi kwamoto no nyina me be share rubber bag him yam no me be share tumi ni pato e mom se be material ti se utumi ko bra ne to de a na fe mo de frefre na fe de abantu ze obi wo ha prison wono unso on comba de obedi kra de manu by that de ne buy anything ma you say prison wono adipa wonya pa ya guinness ensa guinness and the wonya bi wo eno de enton bi ho ba ope K20 total pack such as nke twani nyina eton bi ho bibia bi wo na mu enaduafo ne na eton anaso o ma ehwam so no ne ton yeah inmate prison inmate for no na mu yes business oda na mu abobo no se supermarket wo ho anase dabi me find say blog bi ano so one prison no blog 1 blog 2 blog 3 blog 4 blog 5 each blog will be answer room 12 rooms in the room and here an SB and here remind blog here an and only a high sentence and here what condemn for so mo kunipa no and here remind you and here what convict blog why I jail you unim say ade chimbia na assault your window nechi no you have the boy bed sheet back obaha near the back obaha kasa ya the back obaha near the back obaha na ya trim near the dua esi ha ne ha na akoye se apata ayete ase na yeton munaye munusena muda okay yewo zongo ewo omo ba ya do ba ontwi ase fi ne ro be ko zongo ono ti kwa ha na onai wa ha so ba utimi tua de a utimi tua ska de a eno ya do be ko he eno ya be ma empa student building na to aso mienu miensa no betu asen okay anajubia se akoda hotel la bi anyane sa na mo yere sei se ebia me ska kakra o me ho ana me call ya da me pese me da zongo me da fo metimi atompa no bi a 300 cedis age se ma committee ansane yi ma free esi form 300 no tawo da so for how long ko da so ko pem se obe discharge ba o committee so de ha e be yi wasi form se mo 99 loss nso 99 loss ndi ni nyina o nyina na chiro lord ni nyina na se bia bia do ba foforo me chira o se ahanu musi yenkoho udwale nso ahaye ba fru udwale amema nso nya dai engu form ana wo na wo ho no nso no unse ya kola boni ayeye ni ntini ye ma ye sugar nti se koko ba eno ne yapone de ye de gumta ya men kotale wo ne ho mo pone de kenyina iketie sompa mo pone de wo no ho na mo de sugar send the prison terms yeah na chese mu de agu kokomu say no pe wow ya de wa ba ho no ye ka terms na ye de actually say dia on form mla no form so each room bia no your post your ho almost 7 your black coat your cell leader your bathroom commando your floor commando your cell police your cell judge and your cell prosecutor bi di asem kra wo your cell judge ma sentence ni pano your sentence so bia me do beto bia ubetwi gota ebia 1 month with fan so until so uchi afine there eno anu no obu on so mo ye boga
woman adwuma kra wonye no akon han obi na nipa na ba be kama edi amano na chese hone de ye wiase bi on its own Ohoye Oyoko City, the city of Alakafe. Elia Viaga obufu kra to tell me komadu yom so ma men so ma whether nin so nchro letem for se bla ho o kwala bon nsem na de wa ko nti de obehu bia no afane sa. That's right. E je ho mo kwa mo sisa ba betena se ana sisa ye bi anim na meka se senya mi amba mu pa dia o sisa o de dada na o sa the different style na beba abusia ye sua de o meba prophetess na meche ba so abofre wa bin dodo enya sam ketua ya de da so ya ba oni tudua na bayi motia udana jua obi eni uda odi waku odi ujatadie wanya wo ho ade eni wo fro sitaya obeyi wo no mama wo yi wo musawo prophetess no mo akwane 0535897699 we eye golden deal feminine wash me talk on my girlfriend me see ye ko washim me mo kama me ni ko beti biawia because oyoba golden deal family yasmin lavender na obana sinchi lemon pam mlem open do mo tio ba ko 054138 think to FDA 4 ya jetum medima for eba hospital abo Dr. Tam daso sendudima for ni amawo yare for ni bebre pa usisi achia bomodian so de ya bia ejidam ayemu woni efira diabetes ene de account bia ye wo enkrapokua man ye wo ho kese pa o ma se abu akwa agogo ka ho Fred Doctor time da so 0244 774 na hwea ko hye nkrampo na obeya ba piwa 3p garlic mixer eyetoa mesi ehwe ho epai onano sai titriti so yade no na esiesie wo ye tumbu ma sha so nsaka bo ofra ekutu ho nkyereo Baby, I told a drop here 0248928824 BBC and Papa Fee organic and you fearful. I could call one papa Ramonia couldn't say halal. Come on. Benyɛ supermarket a wode bia mu to party 05 engagement yakwa ye yakwa hone 53 wo fori na ho yamakwa mama ne mada dabi escafone mu guy say ya tete so bi ho awo yiskani ne mpra tumi besra na o mo ma ne nyina ne say ebia ma qualify for outside gang eno ne say o say uko prison bia na 1 year bia 8 months 8 months and so no on say a year 12 months into no aban be fa ba ko be fa me no so be twa ba ko inside no be twa ba ko outside na friend no outside gang na bon say prison office inmate ya na mama bontin no metime ho officer ba ko maka church officer oni me yi misisi ma che mo kakra ho ntene ko bu ku se me yare o do me ko kolebu hospital no abefi na waba yo wako prison director no ho na OIC no ho no aka say prison inmate ba ko ayare na mpese me de no ko kolebu che no say na be ma me white near the star black ayele abubom near the amame ye free prison gate yet na taxi ma na me se sam ho de sheme na no aka say okay ne mpese de me ko Sahara and say bia fa me ko circle Ashawulai. Come on. You do what? Now my chance when you person minimum we e call like no officer ne be right there mo. Sompa FM. Bia say e kwan ni ho am de be dwane a. Na fi watena gate na chi. And so no abo aka kire omo wo esoro ho say me yare na ode me kokwalebu. Eh enti wo mo no omo boa adwuma na na se wo mo sem. Mommy was you can police for GPS prison officers, soldiers for GPS prison officers. Omo pay no. Enye. Tino man fa. Kwali we no na. Omo ya. Ba en kwani. Yo and so da fofra nyankopon ayama ye so ma me nyankopon ehia mo pa ene ye de enchia kese ebe free Dr. Ba
aso ye ediama yahwefo ene yetiefo dane da nyina ye kasa se ne trance ana ye abibidro enho asem hospital enho asem na ye ana ye bamu ahunu obia tifie no wote no oti ana adwene be ne se amachirachirachiri mabrema no mro na enso me yade enko enti yade we die sabe eyefie yade ana se we de obi na akoto ama me ma metie ne ye yade bia we aduro wo se kokan yade no ma ne koso we anya se aduro na ene we yade de ene wo de be hwehwe adum ne adai bebre emfaso obi anye den ema so enu nti na Dr. Ban se ene awiami no nyina nche ne tie se yade bo na se yade tetewa baabi a wobetimi de wani afa baabi a wobetimi aba me yetu yade na se no eno ne yebodi che no ne Dr. Ban eye ba Herbal Hospital eti abrebia na yetrasia eya na ade ehia pa ewo mra me kasa mu eye Dr. Ban ye number ye didi dwuma ofa number na eno kire se wo yade eda wo so no eto ye atwa ama wo so wa be free yade ni mu afi am wanyamfo ahodie ye number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 083482 0244 083482 where your Dr. Ban number ye didi juma ewo yaso ye eho enti sa wo hwe Dr. Ban emra me no kasei na wo pe baabi ama wo yade no ase atu akọ na wo hwe ni a ye wukumase atonsu agogo aban hospital na si atonsu agogo na chi ana Dr. Ban yensu ye wo afa wo tra basim ana wo nkran na wo hwe me na sa wo hwe Dr. Ban ye nyuma pa ene hospital na ye bie na de sa yade no e wo nkran ama so yade afiri wo so a eno so ye wo Spinters Road 18 Junction Spinters Road 18 Junction eho esu ubehu Dr. Ban ewo ho abre nyina ye transi se yade ya na nipa bebre ya mo hunu eye nipadua wo dompe ene wo kase meso ya hyene nso ye dompe ene kase de meso ye mfa nkogoro medamase ena me be ya ma me ba ko ede ne ba ya woledi wutimu nsa ne nan no mu bui ana wo de nakọ ne namba bi a chese e kwa afi ni ma me no ne nan ontimi nko amukura ana ya wo nko a no wote afi no de ne ba Dr. Ban ho onhu ase ya wi enti ya na Dr. Ban pese ye beka kire wo se wunya nkwanhia ema wudompe ana ho kase bi ka mesrew bo modin na fo ani kire Dr. Ban so ye ho enne mrem ye ntrata ba bi nkeka ata ma mo wo ntamfe ye nan ana ye kase na e kan ye ho no emfa nkodan obi efise dompe ne kase ya de nyankopon abo a ekura nipa dasani enti da bia me ma wo ye example bi sesa kase wo na wo fa filling station petrol nyina gum na sabe ne tais egugu ase nyina dwodwo a enya cho se wobetimi atuka no kura move sa na dompe ene kasa ti woni padua num enti ni padua wo dompe eno na ma wutimi move ko ba bia ya we wo se wukọ enti na me ne wo kasa yi se wo ha e wo dompem titru e bia wate ahwe wanya nkwanhia bi ama wo dompe na ho akamu abu a ye ka che woni se fabra Dr. Ban ho ni mfa haban to so emere kakra bi wobehu se dompe na kasa no anke mu abu na anke wuntimi mfa anya ho hwe no na Dr. Ban seti dompe no e de haban to so ama kase no akatua ama so ho atọ afa obi ho a we football a obobo abra nyina okọ park so a ubehu so obi de ne naka na ne nan kase ne dompe no na ebu mesre o hye ne nso enye da bia na bibi ya dutu o ena enye da bia na obi yi obi mesre wo dompe na woni padua mu na hunu ena hye ni padua nim yade akowurom ya wa yade awodo ekoka kase dompe ehunu dompe hunu kase ema kase bubu basabasa enti na ebia wusifiri wo kwa no na mu abu o pese obobo nso si park so a na wo dompe abu a eno na ya na Dr. Ban se yenka nche wo ne na te ase ne se enne kroma nyina wo pe dokota obetimi amu wadure bobo wo dompe ena o kase ho bai ama wo dompe ni mu ayeyere ama hawo ni amane ni yade bi etra dompem entimi ma wo dompe mu a eno ena wo se wo fa Dr. Ban number na wo de wani kire ye ho na fe wo bane mu oduro abibiduro na kobo wo kase ene wo dompe no ho bai enne obi wo ho a opagya ne nsa empagya mesre wo hye ne nso se opagya wo nsa na empagya wuye wabeti no wuye no hwe enye ya eya ma nwene enhunu se o we die me mpagya hwe na die na eya mi se be madam nsa no so anase ma ye bibi da bi ma me ya de ho e friend arthritis a abre nyina ba bi okotena ye nipadua no wa aposo ba bi a wo dwante ne wo no kasa ehia no eho
ana okotena enti na ebia wopagya won se mpagya amen na wabeti no won san enhwan eyia de ya ne ye ka che won se tie nie enkototo aduro nkototo ointment bi mfa nkofefa so enne ye pesa wo Ghana hapa obi apagya ne nsa na beti ne ya ne ya na eya ne ya opagya empagya no ubehu se kwabra na eti akire ka kire ne se ji aduro we ne bi na me no me ya me ya de ko ye mumie no mo nse enu nti na kwasi broni nim die mu no ode ba se yenye lab yenye nhwemu enti ne se me no kasa na ebi a wonsa no opagya empagya ebi a wonsa no maso ema eyiyi rough emututu emu ya oya de me ka che won se fo ani che Dr. Baho na ya de bia be wuram te sa arthritis no yemfa aban to wabati ne so mawo ba bia wonsa ne ya oya wuntimi mpagya no yemfa nto so mawo na fe yenkyekere na fe nansape no eya obia ne wo mu ne oha obia ne amane no emfiri wonsa ne mu nko na fe nya wo fa odie ena me ne wo ka se obitie eye ni kotodwe ene ye ne ya da bia nipa bebre dwene se ni kotodwe ne nkobo bibim ansa na wate ya wum da bi ma me ka kire wo se apo eye dwante woni padua ni mu no de so pa no ewo ni padua mu no eye woni padua wo kotodwe eho na arthritis ne so ya no no so sa pe ekotena entu be hu se be ya kra wo be se no ma bebre enti ne obi soli gina wa na ni kotodwe ne kasa ni mi enu utwi obi die na eye dede obi die na honhono ni nyina na Dr. Base ene ye mount sesesi akroma obi ani kotodwe ye ne ye bia no a waba Dr. Baho bia no ne yade ne ekontem entime maame no menua no wuti fie ohaw ne amane ha wa nyina ne se ukotodwe ana awo ha wo mu a mesrew enkochiri baabia mfo ani nkochira baabia enkotietie bibia fi so omo mukotietie baabi bebre ba ye no awieye ni nyina bedan Dr. Ba enti na me free Dr. Ba me bai maame we ne be hia no yonko maame a oba na fe ono edi adanse eche no se Dr. Ba wapie yi de ene ye yade akwawie ama won so ho ato enti na wo maame bi tifie ebia ne yade na brabo na mane nyina ne se ni kotodwe na ye ne ya enti na amane na na chia enne puma ekuta no enya de ketwa enne maami aka burusa so se be ye dine se obesi tom no aye boachi bidin de ye ka che o na awie yi se wodo maami achini wode na nante abre wa mananum nu anom enso bepem ne yade e woni kotodwe mu ntimi nkoya eno na Dr. Ba kire wo se aban wo ho aye de sa kotodwe mu yade edi tu kotodwe so ema ne pam yade bia firi kotodwe mu enti na awie yi se dadwene ne ho wa da wo so no eye kotodwe mu yade a fani kire Dr. Baho na yenhwew afi obi ne ha nyina ye ni sisi ebna wo bo nyina ye ni sisi aye ne ya amenne ye de ato ne din aye ne ya amenne ni sisi achia de na wie ye ka che on se ye sisi ye de ena titi ni padua no amenne waka fom ntimi sole na ntekura na oba Dr. Baho ye behwew ama ye de wo sisi mu no afiri wo so afi obi de ye ne spinal cord eye na chi kase no ena me ne wo kase ne mattress o da so ne mpo da so ye siesie so kama enso ade be chi bi obasole na na chi bramo na chi kase ye ne ya ade da na no ane se abayifo ababome ana me da ye de amanfo ababome mesrawo ya de be wura wa chi kase nim na ba bi a wo de be ba ye behwe so ama wa chi kase wa chi bramo tokura bedam ana awewe no ebekono eye Herbal hospital yenye wo Kumase atonso ago oba ye dia haban betoto wachi kase wachi bramo no ama hawo ne amane ne yare dom bi apie mu no ya pam yade no ama na firim ama ho ato enti na wi dia me ka kire obi ore woti ese say ulcer ene wo so ana diabetes ana pressure bia yade bi e wodin wo kroma wa asasi so nipa bebrato ne din say ya kwankro no ba bia wo de beba wo behu say kwankro bi ani ho no eye Dr. Ba aso ye gie number ni afa kasa ni nyina emra awieye ye number ye diti dwuma no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 083482 Dr. Baho Kumase atonsu agogo aban hospital kase ndachi ana Dr. Baho atonsu agogo ana yewo afi enkran so yewo Spinters Road 18 junction misraw awiai me no wadi nkomo awie fa yade nyina bra Dr. Baho nyemfi ahaban saw yade na awia de nipa bebre pe eye ba adofo bi di won ma woda entin film na de tam na ye adofo bi di won ma woda o yenimle o yo we ye mami comfortotu Shadrack ene mami ane anti unyami shirano awu abemu wadana mayensa kama ami shirano pa kwa kusu yanko yenim
Yanso yen nua ma pato laundry services Aston Buabasa pato we ye show champion September 22 happy birthday na we show happy birthday Sompa mo akwatente amodin asare usu Samuel ono so ne ma me nua akoso adu fie kronom trase adonko anene ba edi na woda ise wo so nhira nchire enyansa happy birthday eja fori yeni enkoya nimo enti usi saa ne ma ni nyina akoso eti ye betumi akase kwa ukoye no aboa ubaye ukoye no ne ma akohu ina aboa Dabi mommy nyama mko indi amwa na oyire no wen waka baby owu obra na wo ho obeye me visit no ode nyama ne brem ya o si achimota no old overhead no to cross so yenso yeti abeka to cross no na cabo no Sompa FM Satan no adem atwa sen Satan na matwa o mo ibe 4 years Tubano way. Mbanu ofi. The sense when you need. Ono so how many years? We said over 11 years. Oba. Ti adano sa no de ne ko omusie in Nigeria na. Mabucha for na de ko e. De ne ko e. Say police assemble Muntino. Oba be srawo. Na rawusam. Ti na chese ya ye tete se de niema be chemu a. Eno so no ya muyamfa mamu donation ni de omba be ya omu introduction o ye nyina ya ni mbo omu ya no bla kuku store room yamfa iso akoto kama yo dia wa kan de ya de ai ye ni ho enti ye ntumi nkase no kura na se enye no kure because ensem no dos allegedly the kwasem ye nyina ye ti so dia costo store room media insawa mu de me many who want someone more there and so probably no akotobo store room ana most nankasa so no kitchen ma omoya aduano omoya asefam enye tino so omo se pani bi ba for excursion no my quickly na cleaning kwa dem so to bibia tutum no mdo makofa different root said they are kitchen side no crown for na chese o my Ghana ni duafie ne de say na modern renu omoda no me zongo for omo niska omode tokona ene bed intino na so we okon ba gene Sompa FM we obi kura bobo na tale na ode niti atoso ebi nso vortic bottle won obu nso de agum no de niti atoso ebi nso timi de mpane agum in case say be is come do ahomachi akowi obi nso anom tene akowi anom de na chese hona mo won adwen sakra de ebi ni ho sodo ni gomoria na sadi o mtetare mu tudie sesabe obi betime de obi turumu turumu tu ni de akoso de bia come on e wo kro no so turumu tu de akoso no ne friend pe ya chiwa si pe ya chiwa na ya o mu mi no a ifra ma ya my fro say sister course no black kwame no one na ya ifro say yeah image for na no my wedding say well I don't know ko fa onye nko be ma to obu ha o hwe TV so no hu oba pe ada no be da sa wa hu oba keke o TV so adentia so no ne boni o ye ne so ntine bia o twa be 70 years 80 years onya ma fie ntino oni akono de bia ana most na ka say kire mu nyame asem ne ade o still ano enwa mo omi etumi aka say ho kire na hu nyame upie dia onim nyame bi to be about when you say 3 years ni na ne mem say na brabo no ani wodi too much otani ala mommy se se dia na pese de boa omi dia me senka me ye business me tom paboa fosu mpaboa na say me nim sa beat mpaboa ni bi I say
toma de no monwe gu chale so no ni nyina so mkosua bi wo ho ntimi no so ye tinka wo pe capital kakra Sompa FM o momi any amount of bebo am bia I phone eti for am hwe ye nua no ma no ne Ghana yesi enso ye ho ne so abia nua be me waba ikwasem ye nya no ma ne nkoye rubber debi ya mwa no kakra bia obi be wa obetumi di aboa no na ye mfa emman mfa start bibi na ebeboa na ye keka ne se ya na nim se enkodu ochina no ye beti mu aye papa ofa kodo na te say asano kra mama dwonko paase udru wuyesi abrochime o sera abrochirefo na American we wuyesi abrochime abantie bi mfa wudumadi ni agro ono te ho na opon a senso ya no ye ne den yo wo atwa wade wasem a waka nyina no de amami mo me tetefon so sa e freno bosheba na kuro no wo so no me kan wa ha sofo besere me e si kuro bi de kotikete komme kitike sasa Connecticut ye wonim watna hoda so wo mo kuro ba akon bi e hode me pe ho pa e so ko na se wa mfie dukura na nkan oba da unya tenkan bia e fro ho vagina ofa wojo enti kwabena bosheba wodi dwumadie ya wodi awo ho yebesi wo hene Sompa Nkomo yebesi wo hene wo ho ya no agege ne de aboa ba ante so ate no kwasem Glace gefete Herbal clinic mene nurse ni abai we nenam o ye nurse ewo Glace gefete uhwim kurabata no nti ya obeboa me na ye baaya boko efie ha de enya hoho ha dabi dwumadie we so enene edinkan na enam se da kotofoforo bensuom na hoho nso be kurom nti no mechire die hia se esesa wo yade a ode wo yade no be dan yade be na monsa no yade a yensa de deprosi kwata anifra edi mfie dunum 15 years of blindness ana fei achacha bruni friend kafusus ana afin so brother fu Jimmy yensa wa Jimmy kenka chro konkon from Genesis kosi urebrehin na Yesu Kristo ba osaya de api otu so osaya Jimmy na ye ne yenkosa wa Jimmy anyansa mfitiase ani ehu asuru da solamete kenka chro nkono de aka no we no mfiri mu a de aka bia yesa ekuru bi no meka kire dokota se no so mo nhwe ananta no so ye oba wa ya ananta be ma de wo de ba ye betene no oba ya ananta ade mu ode ai abaka de kuma se dompe na bua ko me de me hia prensa me bire bia me de me ho ye mfato ho me mfo obi de nya hia ananta fo prensa ana kane no nam ka so mo ke kan kwa me hia de odi nkan no na de otoso aye de otoso me nsa aye da se ne yetesa ai we de ya ananta ye nkan unye bi ni danso akopebi ene se Grace give it said the year cano a bia ya shed that dear team wa kofare bano wa she bibia kama me video bia mama anti en minim e bia nenya yere di sanka ye ready anko mo hwe oba ba bia ye no anura ba bia ye nuro won ukọ asupiti obehunu dokota onu obedi nkomo obekọ labo obekọ bibia de ekosa ya de ye duro no okay enti se ye nuro no ene bia ye duro no enye kama oba so ye ho fefe nyina enkosi aga kwasi ye ho hia ye pa anti dokota tiase a na nkrofo ta kase ye hunu ba bia na ota wo pa nka mo we na be hunu no ba bia no nuro no isa se duro no ni twiem na ekoye dwuma ne nyina ene ho nso na wanhwe yi a wanhwa bibi ebetimi esi esanse se wo yemfunso kakra bia wanhwa wadi ewu nti ho hia ye pa na anya yire di anya hwe na wotwe dase na ye ba ibeyi a kyerem na mahumia emfidie hodo kwan ye fa so ye nuru emfidie fam nsuo mpa ye de fra nuru no gise fidie aso ne so atiditi akasa yo ansane aye hahan ya ye tetedi ye duro nyina no ye de tutu fidie so ma fidie sohwe
hu so obi amfa so kure enkogu so aha nti na wotwe da se na ye ba na se ye ready a me yi a kire mu ti ene de mpesa me kan se ya de a ya bodi ne de yensa na de emo de ne doso ya ka se bodi na adaje be boyen na anu ya obi de seshi suruku obi a oba na otihwiri mu suruku eba glace give it wohwim ha ama adanse a esi homreti ebi mu no esuani esese e ka kire me de number si tudwa na ewia maame na so woni besi nanim o ka ho asam wia yen kasa biem enti mesramo me ka jemeso na yen fa number si no tudwa selo 54 tele 0543 tele 2 32 selo 00 tele selo 30 selo 54 tele 0543 tele 2 32 selo 00 tele selo 30 ana selo 246 0246 518 selo tele 003 selo 246 0246 518 selo tele 003 na fan kurabata no tu ya na fe Epacho Grace Gift Herbal Clinic. Epacho yo ankrabata mienu. Baako Accra, baako nso Kumase. Pacho Accra yo New Achimota Petroleum. New Achimota Petroleum opposite Family Life International School. Pacho Kumase yo Oshim School Junction, Barikesi Road. Oshim School Junction, Barikesi Road. That's why I'm tinti stroke na buy no free him na buy na DNC bomu of Hamedasi. And say last week, yenya stroke patients. Our Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. Yeah, no. Na oba ye na enya kra. But ye de enu kano. Ema na watch pepe pa oba ye na otime nante. Zio. Inti enam sa nti wadi ho adanse ama sehwifo ne de ye do mu nyina se enipa be 4 ena odi o maba na nkopon nam Grace Gate Herbal Clinic so apeja wo mu nyina na ene se so fofam so an se ansa na ye be ba be boni pa ne video e wo tete from tele TV so no wa ma ho kwan a ntimi nyi is oje permission efire no ho enti o ma ho nya sanke ba hinkedem o ba no hwira watimi ye peja ne ni ade nyina no na mona na kana swik mo ba yeyi na nka yeyi na ayafo a wodo mo ba no eso ani sase ka obi anso ba no ho be fa ma onura ye nane na nsakra ye ba bi ye de ne brem o se o ko school na yakoye no lesbian ibi no wawura man to se na je na ade anim no wagya ba te wo fie na na ne o meye bajana sitim ye de ne beba na mami emu ama no e be ka twom se waware okoni ku chen ba to se ayesenti be ma ne ba no ono oba ne kura fele o se atia tomu aye no process ni bi ne atia twom enye de enti ya mo fa na mara yi wo ku bi wo se kura de aye bi paala yo o de kwa ha ebe kana no atum se puru mate yeso asem me ba cho sa case no magigi ho pa ti mo fa na mara mi amaye steam na ma no yo abj on do o motona abj on abde ne ba yo ko hwe ne fa ne kwenkwen mo fa na mara woni program ba ma no so besro manen how Glace Gift we say so be twintwide yesa wo me maduro bi kura ho be oba no be ye ne ka twemo a no no so yamane bi ye friend no member of parliament say duro no member of parliament aba be ne di ho dwuma member yo hia no ko be o de wo nurse ya wo ni sexy nurse ya wo ye Virginia ne penis ho adwa yo ni nyina a hye densa yo intimate mo mra ohwim sukun kwanta na so ya ohwim school junction he ya se so de ya ye kwan no dem breje no osio ta no maka suo janse se uduru ha eda so hire yi mantama se so bo achi wa ya mama nyame hira no pa nti wo be ja ya de sa wo Glace Gift ya wo kwan ne sa wo ba ye duro so se ye no mo nche duro enyono nti amana ye nam onu ma ne sa ho to wo befua selo 54 tele 0543 tele 2 32 selo 00 tele selo 30 selo 54 tele 0543 tele 2
32 Cello 00 Tele Cello 30 Anna Cello 244 0244 126 126 12 Tele 123 Cello 244 0244 126 126 12 Tele 123 Georgia Fama Poma or the album. Aha, auntie, now watch it as an American was and so on the other TV. So, a brilliant now, a blue. Yeah, that's say grace gifts, no, a fair Jabiwa, a Jabitiasi. But many have a maufuri. Sompa Nkomo. And ye bibia, na yani ya to a man sign so. Me show ya me, dear Mahu, Dimbetimino. Ya na ma fabo me me amount 2,000 20 million boy bi kakra bia obetimi dia fa now they are starting bibi ofoli mama e ma ye hu dabi ma sa wasaba de say de wuton wi wonye wo mo bra bia la pole ejema no ye adwuma no ye me ba ama no afuto 1 minute na botre kanje na kaline pensu papa nom Eunum so sesi ni betia boawo bia no mpem bia mponden ma oni pedane kama na oboyewa brema UGC akala drinking water barutu nkwanta bebi na nom frenaje order 0241449191 Dawood doctor yi me penasa yade ayensa eye jimi adwaman ene krono yade bia yes ho onum 360 eno de na de massage no massage wo ya waje so krapa eno de hwehwe 0241244112 TIME Baby na no malaria fufu ebedware o time HH eno de tu nsa wansa wadwi badwuba na pole krosa na ona ho bododo ko baby na namu 417669 power specialist about ya mami akosua adua ya ose aban kasa otini pampan kwa fatty liver hwehwe no na tira kwan enyele na dem emienso ntaka mu any kid dominica Yellow Fair Busumchi Road. Any choice for filling station there, Michelle 0244544422. Auntie Paulina, be on 2 years be me fusima. Na braje for 5 minutes and van can cause they say LPM sana brosho. And a talk show no so I mean sound say kaya wadade. I need a talk show you too. Ti said time ni pushie. Na suni na aye. Aha, ti esre wo. My lady, medasi kakra metimi akankire enua mema no bi no mo ne se mo hwe mo abrabo yi na enedu afie ho no mo no bibi papa bi eni ho dari bibi papa bi chasema wo keke be madani asema wo ken ya na je se bibi papa bi eni ho enti nipa nyina na se mema bi no mo hwe mo hu yi wo san kwan ne so my lady we dey ebre ni ntime di manusi na me ka che menua skare ya mano nyame na aye wadom wo be pia fidikesi so nyame nso aye adom wanya yanimu adom my lady ama usika ewo mu se wode acha wode na nso bo mode fa koye adwuma ewo mu abra na be bunkunta fa kire my lady na bia na nyame kra ya don wanya bi asa ayede aka ho no kra no aka no so obi acha wo ya wanya 20 nya fe na wo be si form na ko pegel na wo ko pegel ana se wode kotonto eni ema bi asa bi ensem fata wanya aka na fidikasi yeso se wudi ko dibia wode koton pa bo nti bo modern na mo ni nkosika no na nya bi ka ho na be gua konta kire my lady na nya da minim se wo ba ni yiye mu ni ehu se wo ye adwuma no so koso a wo benya bi di aka ho my lady me da ase divo tell my lady me da wase nyagopon hira wo akoma pe kuta wo adwuma we mu de odi for pokobla ma me di wo cha kanye kura wo na so bla minua no minua no eno kokro from a obi wo kura sebo nkura wan sidi enso ye mani bi ton mani nya sika betwa tinie animunyam eyesi bibia sikai fa koye adwuma na animunyam ra wanim ansa this time obi abonto brazia etimesiro pa de wo ko hu ye no nya wadwe se wansesa wotumatesa wotu nya conference me enya conference ye na egufia ha nanso yesu nti yenya ya ka atwom mesrewo nyame enhyire sika we so ena mane na apem totoka sisi fie na emu wadwe pa eni kristo ado mbebo nti no ebeboa wo ma omo de protein mpie mehu se wo pie no wanyimi yo wan say yo wan tie de enipa no kaka onyankopon ne hyame nipa defo sika wo betima mwo ye sisi fi abrosa kora na obedwo no ntiase onyame hye seska no so na emom ye ho dwuma amenyame nti waswate
me nua no me po asem me hu be ma se bo kwa me ma fam ti me hu obi o fam wa na madanya me ase me nye try maledi wa 0554931938 na yenhwe adofo so a wo mudi achi no na yensori nkonwa so Brajef so acha me 5 minutes nya me hira no 0555 say da Brajef die eya ono a yeso de opa agro ne so antwene na edidi akowura ni mu hello wabapa udi yentie o wabapa we de ewa odese di ba sabu so wabapa we de na de ma me kasa nya tinsin bi amedican bo abaso nya me hira ne oduma e pa o ye de boa santuma ana titiri e ba ni tike yi mu a si o si ma shibia ba woni ku sa o si tu botum za o de bo nipa e ba di si on tre wasi na metere ni amo na fosem oni ente so na ayon kokoro na ma bo akoto wo enye tiri na men kan wono mama juma yeah say hello my lady ya jo udi yentie o the former the phone Kasashiri gofu. Ukacho kakura metini ya kanete. Sa polisi pona omugu prison bondo mono. Obi apo kwa wanye de na base panikima. Kwa no wajman na so ya no. Omi ndegu wa mai mu ya bo chiri. Anika ka to so nchimi ni ande me akoma pa ni jibia wonya no mu a. Obi abada na Sompa Nkomo no. Yankopo chihu ni mo bo no asan kwa nko ye taadi ni bi. So kwa na benya business aye. Seni ntino. Woko hono ma nya di a wono ebe ya de boni bia ma enye wa ten fufuro so nti e na se pona anya me afa so bia ma no o ma homblan faso na me ye ne sa abe an homblan faso me ba ma ense da se di o kan nyina e de e allegedly hello udi yentie o aha hello di yentie o aton we me hoye hello hello mama udi yentie o mama good afternoon mama good afternoon yate on kakasa why mama de me kasa me ma man for tia say prison one enya police for ene ye ho adwuma you were prison officers into bi mo ha omunyima aya omumbusa eye prison officers ene ye ho adwuma enya police for mama me da si na bi so sure no adoi yeah that's it thanks for your correction anyway hello hey mami esru usu akufu hello good afternoon oba ma udi yentie o le ba Sompa ni ai wo so le pa so me pe odi for number odi for de he for cobra adai pa so na kan pese me ni bi sana asem yante kanu bi fa nyame che di for kwabra yo ani di for yanu e so te ho me ba so anam timi ni na akasa so on point obefre why hello it was the number na di for free bia no interest ya bia no be wa waka ni ko so be wale miensa ti bia adu be ka hello ana udi yetie good afternoon hello good afternoon oba ma na atwa to udi yetie o I'm sorry tacho me de esta e ka tire ni do an say on man na ni 20 awon ni se ni ko te tire be ya da bo no wa brebi that's enso da serious eni onye man na nye ntintia na ba bia ugina no obema ne na aye ntenten
ye de aye afamu de ebusuafo ye sorry ama gudie mu